بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الحكيم. لا يزال الكلام متواصلا حول سنن الصلاة. Masing-masing topic na to sunan الصلاة. نكأنتنا إن سنن التي تؤدى قبل الصلاة، من سنة تناي before سمبهايang الأذان ليس الإقامة. demikian إن سنة أو السنن التي تؤدى داخل الصلاة نباهي سنة نعم، أو تقدار سنة الأبعاد أو سنة الهيئات. أراكم سنة الأبعاد من بمسيك لبهن سويس سنور السهوي نكأتنيونا بفضل الله تعالى. سنكاهكم لمبنى نكتنيوها سنة الهيئات. سنة الهيئات نعمم إن mga sunnah bang siya kalupahan bisan siya di na sujuran sah. Nah, kailan nakatan yung kahapon sunnah na lahiyat? Bila? Pito? Fadlan. Bismillahirrahmanirrahim. Hayat as-salah wa hayatuha 15 أصنافا. أولا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الوضوء والرفع منه، ووضع اليمين على الشمال والتوجه والاستعاذة والجهر في موضعه والإصرار في معروفه والتأمين. نعم، جيدة. نعم. Ikaw, Sharifa, palmo? Ha? Idan, innakatan yung kahapon, pitong karinis, haya, sin, sambahaya. Patuntumanta ka mo, impanagnaan nakanatu, raf'ul yadayn, inda takbiratil ihrami, wa inda ruku'i, wa raf'i min. Aming pag-angkat sin lima, pag-angkat sin lima, dayon doon ha takbiratul ihram, iban dayon doon ha ruku', iban puas sin pag-ruku', dayon doon ha i'tidal. Na, in hikarwa sunnat hayat nakanatu wad'u al-yamin 'ala al-shimal. Yung hirutang min lima mo tuupa, lima mo lawa, puas mo kahulog mo sin takbiratul ihram. إني كتونا كانت التوجه أمنا الدعاء التوجه أمنا الدعاء الاستفتاح أو دعاء الافتتاح. نعم، أمنا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. من بقيمنا الدعاء إنهك أبت استعاذة أمنا إن فقيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلقنا أن ركع. إنه كلمة الجهر في موضعه والإسرار في موضعه. سنة إن پتنغنت إن پقبسة حسنبها yang جهرية. إذن سنة إن هيبسنت سجة قدمنت لو سنبهسة حسنبها yang سرية. إن هكبتو والتأمين أمنا إن فقيانت آمين. نعم، البيتو yan nakataniw kahapon bifadlillah ta'ala hayat sin salah. Bihaon continue na to sabab in hayatu salah 15 ang po taglimay taod nila. Ila pa yung kulang taniyo? Ila? 1. Na'am. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala وقراءة السورة بعد الفاتحة. وقراءة السورة
بعد الفاتحة. نعم. إن معنى نيا pagbasa sin surah, in pagbasa sin surah بعد الفاتحة وأسن فاتحة إن hukumannya sunnah, in hukumannya sunnah. Nah, sa in pagbasa sin surah, uno-uno na surah, hupo na ka. Nah, kumuddan siya rin doon harakaatanil ulayan, panagnaan 2 rakaat. Magsambayang tazuhur, amuin rakaat, panagnaan rakaat, iwan rakaat hikarwa, magbasa kita surah rin doon. Pag-uso mag-fatiha, amasakaw, uno-uno na. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka, tawakan kul huwallahu ahad, uno-uno na. Unin hukuman niya, sunnah. Panagnaan rakaat, iwan hikarwa. Ara unin hikatu, iban hikaupat, di na kita mamassa surah. Uno na sadya basahun, Fatiha na sadya. Fatiha na sadyain, basahun ta. Na. Jayid. In sibu da, in kaaunan ta imam, sibu da in kaaunan ta imam, atawakan munfarid sa isamura, bihad turin hantang niya panagnaan 2 rakaat mamasasadya kita sin surah was ding 2 rakaat di na kita mamasasin amuin surah. Simu din sambahayang jahriya tawakan sirriya law tay sambahayang tazuhur in panagnan 2 rakaat mamasakaw Fatiha iban sin surah. Pag ika-2 rakaat muna Fatiha na sadya iban sin ikaw 4 rakaat Fatiha na sadya. Jayid. Nah, min dalil yan dahil hakakahinang si Rasul sallallahu alaihi wasallam bihadtuin pagsambahayan niya. Nah, nasabot kaywan ang hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam bang siya magsambahayang salatul fajr, sambayang subusubo, yung pagbasahon niya surah mahaba-haba min tiwalil mufassal, aming mga sa amuin biasin mga hujurat, bal nyo rin suratul hujurat, aming mga suratul hujurat, suratul rahman, na bang subu-subu mahaba-haba imbasahon si Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang ha-asr iwan sin zuhur, asr iwan sin isya, haupo na sin subu-subu, in subu iwan sin zuhur mahaba-haba, in asr iwan sin isya, haupo na sin subu-subu. Naam, pagbasahon sin Rasul mga wasyamsi wa duhaha wal layli idha yaghsha, mga bihan. Naam, arapon bang ha-maghrib, haupo na sin asar iwan sin isya. Naam, basahon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dahin doon in wattini was zaytun. Naam, iwan na sin kaywanan tisaru suwar, aming mga haupo mga suwar. Arapun hadum Jumaat, aming konsumon na in Jumaat, sambahayang subu-subu, salatul fajr. Nasabot hadith in Rasul sallallahu alaihi wasallam pagbasahun niya in suratu al-Jumu'ah, suratu as-Sajda, min alif lam mim tanzil, na sajda. In suratu as-Sajda pagbasahun niya panagnaan rakaah, inhikarwa rakaah sambayang fajr pagbisaran tanim, inhikarwa rakaah suratu al-insan, amunin hal ata ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Na sa inhukuman sin pagbasa hadum Jumaat sambahayang fajr sin suratu sajda iban sin surat al-insan, inhukuman niya hat siya sunnah. Sa ipanasing kaywanan subay to damo iniin basa buko. Na inyat tuhat siya sunnat na ang bukon day sa wajib subay to damo yanin basa. Jayid. Na idan kabalikan ko mga sambahayang subh iban sin sambahayang zuhur ipagbasahon sin Rasul min tiwalil mufassal, mahaba-haba siya sin mga hujurat, sin mga ar-Rahman, amin mahaba-haba. Naam, arapo na sambahayang
sembahayang asr ibansin isya, haupo dainsin subuh-subuh ibansin dhuhr. Indun hawa syamsi wa duhaha wa wal layli idha yaghsha laylu wal fajr na'am wal tariq laylu. Arapun inha maghrib min qisar as-suwar haupo alam tara kayfa fa'ala rabbuka wat-tin aywan qul huwallahu ahad na'am laylu. Arapun hasambahayang dum Jumaat subuh-subuh sin dum Jumaat unin pagbasa sin Rasul suratul sajdah panagdan raka'ah karwa raka'a uno surah al-insan hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an. Idan unin hukuman sin magbasa sin surah puas sin Fatiha in siya sunnat hayat. Ang saupama manu siya si mambahayang fajr kalupahan niya mamassa sin surah Fatiha din nabassa niya unin hukuman si sambahayang niya sahiha kimuddan sambahayang niya wayruun na sujuran niya sahwi karena ikatinggalan niya uno at sunnat hayat bukun siya sunnat ab'ad subay niya sujuran sahwi sa bukun niya sabtuun tinggalan di mamassa surah na arapun in Fatiha unin panhukuman sin pagbasa sin Fatiha لوسن مؤلف رحمه الله تعالى وقراءة السورة بعد الفاتحة إنه كول كسيام والتكبيرات عند الرفع والخفض والتكبيرات عند الرفع والخفض نعم. Iban na sin mga tatakbiran. Unin pagyaron din di mga tatakbiran. Amuin puas sin takbiratul ihram. Puas sin takbiratul ihram. Unin pagtag niya. Puas sin takbiratul ihram. Amuin paglatun-latun ta. Dahil haruku' pasujud, dahil sujud, paruku'. Unin pagtag sin takbir bihat to. Pag-line-line ta sin takbir. Uling pagtag sin takbir, amoy ni pag-line-line ta, ipag-liw-liw ta rin ha, ruku', pasujud, dahil sujud, paruku'. Uling pagtag niya, takbiratul intiqal. Ano kahin? Takbiratul intiqal, kahapon kurang nasab. Naam. Takbiratul intiqal, naam. Inhati sin takbiratul intiqal bukon takbiratul ihram ay takbiratul ihram ni mukman niya rukun. Nah, ipagangkat sin lima uno sunnah hayat. Arapun takbiratul intiqalat in siya sunnah hayat. Hati sin takbiratul intiqalat amuin usalunta pag takbir hipaglatun-latun pasambahayan. Paglatun-latun taray haruku' pasujud, sujud, paruku' sambil pa kay wala. Na. Impagyanon sin Shaykh rahimahullah ta'ala. Impagyanon niya rin di wat takbirat, mga tatakbiran. Unin maksud niya, amin mga takbir pag usalun mo hipag latun-latun naman ang takbiratul intiqal. Na. Wat takbirat inda rafa. Amin pagtakbir mo, bangkaw, tumunga. At isin rafa, yangkat mo rin umo. Tumunga na ka. Uray nga uno ka, uray nga sujud, harap pataas. Unan yan mo. Allahu Akbar. Inda rafa, amin harap pataas, tumunga na ka. Pagtakbir mo, iban sin inda al-khafd, mo insung na kaumaba. Yung pag-usalo mo takbir, hukuman niya yan kataan sunnah. Ikanto tamang sa upama yung tausong na siya sumujud, wala niya kalupahan niya, wala siya na kan Allahu Akbar. Sah isang bahayang niya karena inkatinggalan niya takbir al-intiqala. Sabang inkatinggalan niya takbiratul ihram di masah isang bahayang niya karena rukun inkatinggalan.
مفهوم؟ نعم. نسجل الجوين أونيو هاتي يعني جيد؟ نعم. إذن والتكبيرات عند الرفع ونهاتي سين رفع ربطة طموما والخفض ربطة خفض. نعم. أما ينهاتي إذن إن حكما سين تكبيرة الانتقالات سنة هيئات سنة هيئات. نعم. تثبت حديث صحيح البخاري ومسلم دين كان أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصلي بهم. من أبو هريرة magsambahayan sa imam ng mga Muslimin fayukabbir kullama khafad wa rafa. Every time siya numaog pababa, iban sumakat kullama khafad, hadi sin khafad harap pababa, iban sin rafa magtakbir siya. Naam. Nausman siya nagsambahayang imam ang pasaimiyan inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bihad tulong nin hantang sin pagsambahayang sin Rasul magtakbir siya waktu siya kumarap pababa, iban magtakbir siya waktu siya magrafa harap pa taas. Jayid? Na, idan takbiratul intiqalat in siya sunnatu al-hayat. Na, balikan na. لوس المؤلف رحمه الله تعالى وقراءة السورة بعد الفاتحة انتكاسيا والتكبيرات عند الرفع والخفض عند الرفع والخفض إنهك هنقو لوس مؤلف رحمه الله تعالى. نعم. وقول سمع الله لمن حمده وقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد. نعم. ربنا ولك الحمد. إن قد ينمو سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد إن حكمني سنة هيئات إن حكمني سنة الهيئات. نعم. أمو إن بؤس مريها pagruko ang bangkausong na pag-i'tidal unin iyan unta sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Na in hatisin sami Allahu liman hamidah ay bima'na diumog sin Allah Ta'ala atawakan karungukan sin Allah Ta'ala in katan sin namumudjikan karungukan sin Allah Ta'ala in katan namumudjikan niya ang pakawim yan Rabbana walakal hamd o Tuhan namu in katan sin pupudjihan ikaw rin tagmustahakkan Rabbana walakal hamd in katan sin pupudjihan maun kay bulaka at sin alhamd katan pupudjihan pupudjihan sin manusia pupudjihan sin amuin panghihanum pupudjihan sin amuin mga binatang pupudjihan sin mga malaika pupudjihan sin mga jin pupudjihan sin alamin na katan na maun na kay mo wala ikaw rin tagmustahaktan mafhum amanin hati sin Rabbana walakal hamd. Na mangsaw pa masya wala na kaiyan sami Allahu liman hamida Rabbana walakal hamd nagliw inna iyan niya nung niya Allahu Akbar sa sing kanupahan niya sah ba yung sambahayang niya kasi naon nag-imam dito na ang first time niya maray nag-imam hafidhul Quran na hindi man sami Allahu liman hamida sabab sinbuha niya nalawa rin na ulo unin na iyan niya Allahu Akbar nauno na hukuman si sambahayang tao bihad na naam sahih dah karena ikatinggalan niya ha sunnat hayat magsujud pa siya sahwi bang kita imam bang say sa tarin nagsasambahayang imian ko to sami Allahu liman hamida Rabbana
sa bangsa upama kita hatay kuran sin imam. Imana aw imam aw ma'mum. Ikaw yung ma'mum. Sari namang ikaw yung imam sa butun mura karon. Bangsa upama ka ma'mum. Unun sa butun mo? Sa butun mo karway ni atawakan long sin imam mo sami Allahu liman hamida. Diretso na ko magpuyo Rabbana wa lakal hamd. Atawakan suway mo paksway pa ko imyan sami Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamd. Madhab sin Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Bang imyan ni imam sami Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamd. Suwayra ko isang imyan sami Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamd. Sabab hakayban al madhab. Pag iyan sin imam sami Allahu liman hamida, inhatay kuran imyan na magtu Rabbana wa lakal hamd. Sabab hamadhab sin Imam Shafi'i karwayat tu sabbutun tara misan kita ma'mum. Nah, misan kita ma'mum. Jayid? Nah. Aw nasabbut dain doon dhikra dua. Naam, apabila kita amuin mag-i'tidal, puasin amuin sami Allahu liman hamid. Nah, bangkaw email Rabbana wa lakal hamd, okay na. Kinas. Sa abang musyariana panpasin dua warid ng Rasul sallallahu alaihi wasallam atisin warid ini amuin nakatod ng Rasul sallallahu alaihi wasallam labi indah yun. Yasin mga ganapan mo siya Rabbana wa lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Nah, hamdan tayyiban mubarakan fihi. Rabbana wa lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. In dua ayan تثبت حديث صحيح إن رسول صلى الله عليه وسلم أبو أدلو siman bahayang siya iwan sin mga sahaba. Sa kalipagyan sin Rasulullah sami Allahu liman hamida aw hatay kuran sin Rasulullah ang buk sahaba imyan siya Rabbana wa lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Katay huwan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Law usman Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsalat sambahaya law sin Rasul ayna alqailu kadha wa kadha hawn alaw ninamum amun kaina diyumuk imyan Rabbana wa lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Law sin sahaba yang gawa pulong niya pannal ko aun kasaan na hinang ko pagsambahaya sa imyan siya Rasulullah akulon. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya ngatan mulong niya lingkat singkiab dang mukain amun dua Rabbana wa lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi laqad ra'aytu bid'an wa 30 malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubuha awwalan aw kama qala. Kita ko lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam katlo an labi malaikat nag-agaw bang hisyuin panagnaan makasulat sin kabtangan mo ilyapan mukain. Kita tulong na katluan labi sindayaw sin kabtang mamunain Rabbana wa lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Nah, kanda mangsawpa marita pamahap panapalunta wala mo ito katluan labi malaika mag-agaw sin kalima muin kalima. Nah, kaya man ang hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam aw papagduaahon niya bang siya i'tidal ba nito ha? Pagkanapan niya mag-iyan siya Rabbana wa lakal hamd mil as-samawati wal ard wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min shay'in ba'd. Paltan yun nato insyaAllah. Rabbana wa lakal hamdu mil as-samawati wal ard wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Inhati sin dua ayat. Naam. Rabbana wa lakal hamd ya Allah yang katan pupudjihan kayo. Pupudjihan mil'as samawati taud niya biasin amu in hipo in langit iwan sin gumi sin pupudjihan kayo katan ya Rabbal alamin. Mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd.
bukod to rin nga mga pagduwa sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idan in pag-iyan sami'a Allahu liman hamida rabbana walakal hamd atawakan Allahumma rabbana walakal hamd sa on riwayat kaybanan aw Allahumma sin before sin rabbana walakal hamd Allahumma rabbana lakal hamd. Naam, jaa lakatan in hukuman niya sunnah hayat, in hukuman niya sunnah al-hayat. In ikapila na. Utag dua na. Lagi-isa pa. Na. In hikahang utag isa sin sunnatu al-hayat wat tasbih fi ar-ruku' was-sujud. Wat tasbih fi ar-ruku' was-sujud. Na. In tumasbikaw hapag ruku' iban sin sujud misan dakuman makaminsan alal aqal in siya sunnah hayat amin imyan kaw naam imyan sadya kaw lang ta subhana rabbiyal azim bang kaw yaon hawno haruku' ataw bang kaw imyan bang kaw sa usimusuyod subhana rabbiyal a'la misan dakuman makaminsan at least subay kita amuin tumasbih pa Allah subhanahu wa ta'ala na imian kita subhana rabbiyal a'la bang mujuko pun labi marayaw makatu subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la atawakan subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim na abang sa upamin hinang ta pagrukuan iba na pagsujuran mag-imagine sa jari magtasbih na ang panglumo kayong pag-imagine ng sin mga ulama makabaktan sin sambahan. Hindi ang sopa mapagruko mo pagsujud mo ay sugsuon mo mag-imagine sa Japorin doon magtali sin mga kiyagin mo hinangabay mga anak na kulong nakatan na mabaktan sambahayang bang humabain fasil ang humabain amo in waktu li maawnin mo ng pagtasbih iban sin pag-ilang Allah subhanahu wa ta'ala. At least niya alal aqal lang sin bahasa makaminsan tumasbih ka subhana rabbiyal a'la iban sin subhana rabbiyal azim. Na kina na nawang sa upama wala ka timasbih sa insyabot mo rin doon duha in dhikran taymad miyan ko subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azam yan kaya mo subhana rabbil azim sinamu yan warid day sa masunna jay imahal ka ayaw hinangunta siya mo in manungtong sadya kita halaw sin pagsambahan ka yan na idan wat tasbih tumasbih kita sabu hapag rukuan iban hapag sujuran na wat tasbihu fi ar-ruku'i was-sujud na inhi kahang utag dua na'am wa wad'u al-yadayn 'ala al-fakhidhayn fi al-julus yabsutu al-yusra wa yaqbidu al-yumna illa al-musabbihata fa innahu yushiru biha mutashahhida يشير بها متشهدا هنبوقنا هنا ووضع اليدين ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة فإنه يشير بها متشهدا ومتشهدا dahil doon timugtog siya. Na, unin natin yan. Dahil nga mga sunnat hayat, wad'ul yadayn. Munin dua lima. Inhati sin wad' hibutang. Hibutang mo in dua lima mo, bangkaw limilingkod na. Ha? Sama ko limilingkod na. Na, hibutang mo in dua lima. Imaksud niya rin di halingkod
in halingkod panagnaan iban kahinakusan. Amin magtasyahud na ko. Bangkita mo yung tumasyahud na hinangunta. Hiutang mo in lima mo, dua mari, bukon makaliwara yung hatuhod, bukon yung sabday hindi, kung kaya putang managbibihan, bukon, bibihan. Na, muftariq, bukon yung sab nagbibihan sa normal bihan. Na, jayid. In pagbutang ta, lawsin muallif, yabsutul yusra. Hawin yusra, tamuin ini lima. Yabsut. Artinya bukla. Buklarun niya in lawan. Wa yaqbidul yumna. In tuo, nagbibihan na sa. Dahil di, way pakita nagbibihan na. Bangkit na liming kudlong sin mga ulama, in ini biyu bukla din ini kiyukumkum na. Nagpi na ko rin di ilong sin mga ulama. Himutang mo na siya nagbibihan. Bihanin hantang niya. Kaya ko sinamuin imuunin bari. Na ang atawakan bibihan mo na siya. Bangkaw tumasyahud na, pag iyan mo naman, ashhadu an la ilaha illallah. Pag iyan mo, ashhadu an la ilaha illallah. Na, madhab sin Imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, pag iyan mo naman, ashhadu, hibihan mo na siya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sambil na pakahinapusan, amuin, sumalang na. Rin doon, pagyan mo naman, ashhadu, mihan na. Ang pakaiwan ng madhab, ang madhab si Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, in kanila suway na rin doon illa Allah. Yan nila, ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sambil na pakahinapusan. Nang pengkatong tumagna, ashhadu an la ilaha illallah. Impag-ulin sin lima, naam, magpina. Inamadhab sin Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, nagbibihan. Bibihan, na? Bihan. Mukunarap pataas, kunabarap pa baba, bihan. Straight siya. Naam. Ay kaibanan, naam, kaibanan bihan. Aw na isa madhab ng bihan. Kita makita magbihan, yaw kita magtuwi, amuin, mamaskaran, dungalan bukulong nga bihanin Hindu ipatuan. Na ipatuan wala kaya Hindu katan madhab si Imam Shafi'i. Na aw magtasyahud bihan. Aon kay man magtasyahud magbihan, bibihan. Na taud riwayat si hadith. Na mukatulihan. Na aon kay man ang qawl madhab si Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Bangkaw magtasyahud panagnan, ashhadu an la ilaha illallah. Biya, baba mo palong na biya. Ashhadu an la ilaha. Sa dahin nun man ha illallah, ang pamusya biya, illallah. Ang biya ito kaun. Uno bang uno na, imahal ka, in amuin himutang mo in, amuin dua lima mo mari, imuklad mo in lawa, in tuo, amu na in magbiya. So yun, impang masumurain doon, pagkanahinang na mga nahinang na siya mga kialing o kasing kaibanan. Uno ba in amuin tudlo tayo. Inin pagtag ka niya Arab sabbaba. Tudlo. Doon pagtag ka niya musabbiha tatawakan sabbaba. Inin pagtag ka niya ba sa Arab ibham. Ibham sabbaba wusta khunsur bunsur. Jayir? Napalitan nyo na? Ibham, sababa, wusta, khunsur, bunsur. Magkajari mo siya wasahun. Khinsar, binsar. Kandeng kayo ng magdan, binsar lang. At inaiking-king. Na, may king-king. Khinsar, iwan ni binsar. Jayir? Nawa sa basa tanihon yung pagtagin ini bakul, ini tudlo, ini gitong, ini jaymanis. Ha? Jaymanis. Ini king. Kung kami alaso pagtagin nila. Ini kak tahu langsung. Ang niya lasun. Langsung. Lasun. Jayid.
Bakul, balikan ta. Kaya kita mag-learn sin bahasa. Bakul, tudlo, laso, Jaymanis, king. جيد. لما العرب إبهام سبابة أو المسبحة. سبابة وسطى خنصر أتوا خنصر بنصر أتوا بنصر. جيد. ini sebab ang kanda lang sin muallif rahimahullah ta'ala wa wad'u al-yadaini 'ala al-fakhidha mo yung fakhidha no tayo basa abang kapin ini paa na tayo maray mga basa ang galisa na min ini amuin paa himutang na hindi paa na'am yaqbidul yumna nasabot ko ng biyad diin bihan tawakang bihan jari na siya يقبض اليمنى ويبسط اليسرى. نعم إلا المسبح ملين كان إني أم المسبحين يشير بها. ما معنى يشير بها؟ يطلقني بها يشير بها يطلقني متشهدا أبابيلا سيما التشهد ganyan naman أشهد أن لا إله إلا الله sambil na ba kahirap ko sa جيد. Hingkay walang long na pag-uus mo naman magtasyahud, di ba ba? Naam, simu dati insyaAllah ta'ala kay ma'nabitillah subhanahu wa ta'ala. Kina? Fa'id mas'ala tarakala may mga mabay humatin kay wanan unin hukuman sin amuin paghiwan-hiwan bihan in sabbaba. Kay wanan magsambahayang bihan. Kay wanan bihan. Naam. Ang biha ang bago kita, ang biha ang latest. Dua bihan. Ini nilang na positive, ini negative. Nah. Ang kaiwanan bang sumalang pagbihan. Pagbihan na isa. May magbihan yan, tuwayroon. Bayta bihan tulay nga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yan, tuhat biya mga yagmarayaw sing kaiwanan, wayrong dalil. Magukab long na suluka. Na magukab na raka na isang umus mo na yukab yung suluka. Magukab na raka. So ay bihan. Umus pagbihan, tambol na siya. Wala hawla wala quwwata illa billah. In hukuman sin pagbihan, kahupuan niya, kamadhab sin Imam Shafi'i, iban sin Imam Abu Hanifa, iban na sin pangabay niya, iban sin Imam Ahmad ibn Hanbal, law nila makruhin maghiban-hiban niya. Stay siya. Stay. Ang madhab sin Imam Malik na bahagi, nagdua. Ang sipak imiyan sunnah, ang sipak imiyan ako. Allah Ta'ala a'lam, imarayaw di na siya hibalun, bihan, karna law sin mga ulama in hadith niya fihi illa, paulong niya sakit sin haditha min imiyan hibal, yukum si kayo ng mga ulama, hadith sin zaida, shad khalafa أنه إن خالف من هو أوثق من إذن خالف الأكثر. حديث شاذ بالدليل سنجيبنا تغى إيروس على كل إن بهان نعم بهان اشتري مسجع يوم نسيا ولا ركالا ما تكون الفغة المبنسين كونسلتيشن مبا فبهوان بهان نعم. Diman bang haka ako? Maka-disturb din yan. Konsay ka din yan. Dari mang mahipulin mas si kublag, kung nagbibihan ka ka, malingugin kwan. Ikaw makapuwi si pagbasa mo si pagtasya. Na. Jayid? Kinanto, kihatian nyo na. Waljulus wa wad'ul yadayn ala al-fakhidayn. Ako yung fakhidayn, in any fakhid. على فكرة بحث عرب مكجري مسيوسه الفخذ أتوا كان فخذ أتوا كان فخذ قيل فخ بلس سكون خاء أتوا كان فخذ بلس كسرة الفاء بلس الخاء أتوا كان فخذ نبين قولين يعني بحث جيد ووضع اليدين على الفخذين
جالس على الفخذين في الجلوس نقول من يبسط اليسرى وناتسين يبسط يقبض اليمنى إلا ملائكة أموين مسبحة مسبحة أموين مسبح pagtakan niya فإنه يشير بها وناتسين يشير يتدلق niya بها bang siya mag-tashahud na mutashahud. جيد؟ نعم. إن هيكا هنكو تغتو سنة هيئات لوس المؤلف رحمه الله والافتراش في جميع الجلسات والافتراش في جميع الجلسات. نعم. Aun dua hantang sin paglingkod. Actually mataod pa sa dua ini hapalun niyo. Iftirash iban tawarruk. Hapalan niyo to diyan. Madaran yung pagsabot ng fiqh. Mahapal ko sa susungon insyaAllah ta'ala kami himindo ang mga kabataan, himindo ang mga kamanguran niyo, kamabaihan. Kaingatan niyo kung iftirash niyo kung tumex na isa. Kaingatan niyo na sa. Jayid, inhati sin iftirash paglingkod amuin hibutang mo in pa amulawa hiklad mo lingkuran sin sabi ayaw lingkuran sin bulitain in pa di dumagpakin buli pa palupa atau akan pa pa-floor na sinasabi jayid bet indagpus niya na kumapa mayroon kwanta kaya na figure out yung nindagpus niyang gatin la hawla wala quwwata illa billah siya makaingat Allah Muhammad Rasulullah sabi rada yan ha tud ka mo ha yan danda yan ha tayo ini siki lawa buko na ito ko yan ito ko bihan ini lingkuran mo siya bibihan ha Baikot. Nalitaan ko na bihan ha bihan Di magpas pa rin doon. ano na? Ini Jayed, ini nagbibihan ha kung nagbibihan bibihan bihan niftirash in tawarruk ba't kita rin na magbing-bing mahunit yung maglingkod din bihan di mo kuhain ini magwawin ini rin ha hindi in pagtag simbihan di marag pakinuwarik amuin ini tawarruk in iftirash amuin kain na panagna Jayed لوس المؤلف رحمه الله تعالى والافتراش في جميع الجلسات إن pakayon mo paglingkod hakatan paglingkod iftirash malainkan madhab si Imam Shafi'i sa tingkatayn apabila last lingkod mo na amuin after niya yan salam na magtuwi inusalul mutawarruk duga indeng halingkod kahinapusan amin puas niya salam na o inusalun da paglingkod sige kandalong sin muallif rahimahullah waliftirash fi jami'il jalasat hakatan paglingkod wat tawarruku fil jalsati al akhirah in tawarruk halingkod kahinapusan جيد إذا ننقو تقتو الافتراش في جميع الجلسات والتورك في الجلسة الأخيرة إني كانكو تقلما والتسليمة الثانية pagsalam hikarwa in hukuman niya sunnah hayat in panagna ang salam in hukuman niya rukun in salam hikarwa assalamu alaikum sunnah biyan din yung pagsalam normal to yung Rasul sallallahu alaihi wasallam nasabot na sifat si pagsalam niya mang siya sumalam ka kita aning bayadu amuin ini niya kita aning puti-puti sin amuin
di si Rasul sallallahu alaihi wasallam khad din pagtagsin ini khad o tahabang ka ito asum kanini ang nabigibig asum ini tako ini panga ang pangasin tao kami dia hindi asum bukun asum khad Rasul sallallahu alaihi wasallam bang siya magsalam kakitaan yung bayadu khaddihi kakitaan yung puti-puti sin amuin dinin kung sa magsalam bisuan na kuman kung bihat ko sunnah assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah bihat kung siya makalandog matawid na liyog mo kasi doon na masjid saukat na aum na nagda mga talambaw ni Banduan. Salam. Tulong itong pangulo naman, hindi talambang ulo naman yung mga pagkaon na rasin tao. Naam, inad to, ukun na wa na ringan, ang ino sunnah, ukun na sunnah hayat, bala imbihad to, karena ukun na agad pa atuan. Na, maulin niya insyaAllah subhanahu wa ta'ala rin doon, ubus na kita nyo rin sunnah to. الهيئات بس هون كمالكتان نعم لوس المؤلف رحمه الله تعالى وهيئاتها 15 خصلة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ويرون أو ويدئن كهاتها الفاسوكا عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه ووضع اليمين على الشمال والتوجه والاستعاذة والجهر في موضعه والإسرار في موضعه والتأمين وقراءة السورة بعد الفاتحة والتكبيرات عند الرفع والخفض وقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد والتسبيح في الركوع والسجود ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة فإنه يشير بها متشهدا والافتراش في جميع الجلسات والتورك في الجلسة الأخيرة والتسليمة الثانية ما هو إن شاء الله تعالى continue كمان balik di nakita niyo aparakala yang giddaan sinsambaha yang sinusog ng simbabai insyaallah ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin